Matthew chapter 26, verses 57 to 68. Chỉ sư na hong vu li ka khang ning. Chỉ sư li tu kui gahaya mi ping china ali pangmon kharei sia first we shim li kui vai. Chỉ li ayen ka thiam ping aina arar ping ka sik ka leisai. Peter na pangmon kharei wi ka yang wa shung de la cha ham aina shu vai. Ana alung li zang laga akatang chi yang kui kawai sandri ping li ngasop sandri ping li ngasop ama pangmon ako ka ping ay na hangwu ping na jishu li shao chat kawai makamashunga shaki pai kami dra kana awi tung li ka kapi ka shaki ka chung karami lala kui ka pai akala mazang tuwa now may gapta mi kani na nganing gada hanga mi bahi na hanga ina korum shim chi sakai shaba gala gatum tang lungli saka lu shi shaba gala pangmon kareji na ngakar tuida jishu li hanga nali ka pen hiling hanga kwai malay mala mi ping hina na wi tung li shaki kami hi ki da ka jishu na ki kamang hanga laga sai na kapam hawa je na pangmon kareji na ali hang lu shida ina kringa varili mingjay da kahang na vari winaw mayara krista jina jia ka itumli hanglo jishu na aling hangai jina na hang haira ka kajangkat ay na tumsay ko rili kahang na ari wi ay na tuilaka mi winaw mayara na sasha pa wi yashong kapam gala muyadung li tongda kara na tumna thaira jijang ji pangmon kareji na awi ka chon shakak da hanga vareli ka jibat tuina itum na hili lang da saki kangate terkar masalui mana ana ka jibat tui kamatui na tum shahaira atum wi ka paning ki kala atum na ngahanga a tingayiya jiwi chili atum na amaili mashoro da ka shawa gala kai kana ka kapela hanga itum li pong milo krista kibana na li shauli kala na hui kai na tum sai goro li so coming sara no amen